tugitagwo an astronomical phenomenon. Kiundu kinene. Yes. They mako mathomeire horo wa astronomy. And the more about the galaxy that we are in, the Milky Way. Yes. Imo me astronomy. Mareto dojo a lunar eclipse. Yes. Nira ado matau ko ria kurathie tondu aibaige. I get the Mira Maretri down. Heavy Muetaro ona. Adi awazumu ekana kiragi. Yes. Lutoraki ni adu turai yasi aria mapo stoka repost. Imundu ria kwaja wewe na ma 16 maya maragwe tu ri. Ne. Maraki gucia. Mweri oka weke makia we mutune. Yes. Ahana gicugwa kiirereru we. Yes. Leo ithu ya akiri ari. Ora ya kugucia mweri ucio. Ai, umenye mbere ni otuku. Yes. We warona ritho ni uraona. No warona ritho ria kamera. Yes, inapotea. Itago lunar eclipse. Na gikwete gitagwo kihu. Niguo gitagwo. Gitagwo kihu. Aya. Kumne kuga atiriri. Thino twaikaraga ri. Niyo itago Earth. Yes. For the planets ni Mercury, Venus, Earth, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluto, tuga Saturn. Saturn ni bado raoka. My fully educated mother just showed Saturn here as Uranus 9 planets. Pluto. Yes. Leo Athie no thino tuikaraga ri. Irari gatagate ka riua na mweri. Leo kiria turonaga mweri ni ri ni kiruru gia kuria tuikaraga. Yes. Koguo riua rirahurite thino tuikaraga. Kiruru gia thino tuikaraga ri. Gigakomera mweri. Tutukona mweri ohumbikitwo ni kiruru gia thino turi. Yes. Nitwatwara wega. Ora tukati githomo kihuru. Sikihotho. Mudhani, are we together? Are we together, What are you with us, Mase? Umepatana wapi? Eno nevi. Ila gotope kuena ke. Na mugoto. Ile tio no tole leu. Hotu ekegwe. Yes. Mwenoyo wa group cinema ri. Ni haru mweri urari. Yes. We hau rogamite haria. Riwana rio rimwe no ngi wa misiam. Yes. Nuona ithu twikatagate ka. Riu wagita thena gikuyu. Kehu ri. Kira turona mweri-ini we mutune ri. Ni kiruru gia ithue. Turi othe. Yes. So that was the thing. Yes. I hope now are we together? Thank you. Good girl. Umepata? Yes. Good girl. Yes. Na tuka kuya domo matano unaona hanini. Nyina njirire atiriri kwanyu kwe matu ndamwira aca kihore mbica undumire. Kure kwenda matu andu. Kurari matu kanyenyaine. Ukora tukana guikara mathaa maigana ona. Ngi kana ni githi kurikirira ni marakionire. Yes. People, some people are superstitious. Kwa ndo marawiga Ongiona kono ko tikuwega. Kuri. Yendo na mundo turatunyirwo. Yoracoka. Igoro ni rieka atia. Ni gathana ni aria. Yendo na mweri ni watihio. Na waita thakame. You know, people now start interrogating and going to the medical. Yes. Ne mundu ratulire kona thene nathira. Yes. Though it is not a new phenomenon, I think it has happened over 3,000 times. Yes, it happens now and then. And another lunar eclipse next year. No, kiu kia tago blood moon, tago? The blood moon. Eo dugu guo eo. Yes. Kiu kema tule. Ende ikaraga. Ende wake kone getiku tutiko ikara miaka mingi. Ekona ka 2094. Kiona ria mai kore. Etiraikara. Tuandike riu. 2025. Hoto sigetie miaka igana tukinya 94. Almost 70. It's 69 years. No, tuko turio area. Tutigakona magego inde yo. Iyo tigakorwo aha. Riu hindi yo ugera mukawahia nyu. Ni uramenya. No. Ndramenya kiuga.
Tira koigi. Kĩrĩa the big Kaladua nĩ 2094. 2094. Toto ke toni to kanga to igaige. Gwĩciria mũndũ ũngĩ rĩu wonete phenomenon ta ĩno rĩ, no Cũcũ wa Ndirangu. Na no atarĩrie wega kĩu nĩkĩ. Wega. Ngwĩra Ndirangu akamũria nĩ aronire. Maũndũ mau ndĩkũmona. Na tiere ya mbere. Na ndũkanjũria kĩũria kĩu kĩrĩngĩ Ndirangu. Kana ngũngũ. Nĩenda kũmũimitetie. Wambaga thao nĩ acoka akamatia ciu. Nĩ amatagia. Ndawonire wĩ wothe. Twĩ kwa mũthĩa. You know, she remembers a lot of history. Yes. Warĩ wĩ Kĩmakia Ndirangu. Na nĩ ũhumbũra mũno nawe nĩ ũgakũra. She's a vibe. She's very nice. All right.